Good morning, good morning, good morning. Nindacokereria ringi tata wanyu wa Ngogoyo haha. No muthi ndenda kwaraniria na mundu witagwo Boy Child. Ndaugire Boy Child ngumuthondeka nginya ndigire ni mwacoka raini na ti kumubeba ndimubebete, no ni tondu ni mwagire mundu wa kumwaririria ri nikio njukaga haha nigetha njaririe Boy Child. No muthi itanambiriria topic ya muthenya wa muthi, topic ile ndenda kwambiria muthenya wa muthi ri ni uhoro wa Boy Child na prostate cancer. No mogwati ma prostate cancer, niwe signs ya prostate cancer ni iriku. Uguo ni ucio niguo ndu ria ndenda twambiririe muthenya wa muthi. No itanambiriria itikira gushare, kulike na gusubscribe thini wa channel ya Eunice Nyambura and kana tata wa Ngogoyo. Na wona weka uguo ri Ngai ni egukurathima na ni ngenete muno ni tondu you have tried, ni mugerete few to pull me up. Ngai amurathima muno na mwike maundu mega ari othe mari erorera mari okuria mari bururi wa nanja Kenya kundu guothe thi yaruma. Ngai amurathima muno na mwike maundu mega. Oro ringi ndukariganirwo ni gushare, kulike na gusubscribe thini wa channel ya Eunice Nyambura and kana tata wa Ngogoyo. Na wona weka uguo ri Ngai ni egukurathima. Niki giatuma muthi ndicirie kwariria uhoro wa prostate cancer ni tondu wa message iria nyandikirwo ni andu aingi makanjuria makanjira atiri matiukagia Boy Child ni ndenda muyende. Undu wa mbere ni ndenda gukuria atiriri, tondu ni muranyandikira message mukanjira mutiukagia ri, mukanjira niki mungira nigetha muhote kugukia ri. Hihi ni muthia kuri ndagitari mugathi mugacekwa maundu ta pressure, mugacekwa maundu ta prostate, mugacekwa maundu ta sukari, tondu macio ni macungiririe muno erectile dysfunction. Nuri we ucaria muthenya ugathie guthimwo wonekane kana hihi wina murimu uraguthumbura kana wina kindu kiratuma wage gukia, kana ringi we wiciragia waga gukia ri no undu wa kawaida, kana ringi ni meciria maraguthumbura. Aca ni ndenda guguteithiria muthenya wa muthi uria wagirwo ni gwika. Boy Child kwenda gukwira atiri kana we mundume wi ha urandora either ni uhikanitie kana nduhikanitie, hindi ria waigua wina thina wa gukia ukaigua ndurokia, riu ti ihinda ria gukira. Umenye ha turadili no ndu very sensitive. Arume ni mendete gwikana muno, no ngiona mundume ni akinya handu arimo ni gwikana, there must be a problem. No muhaka hakorwo hena thina, either akorwo hena murimu uramuthumbura kana hakorwo hena undu ngiriki uramugia meciria make. No mwaka hakorwo hena maundu macio. Riu ndenda gukuria atiri we wi haha urerorera Boy Child na mutumia wi haha urerorera, ni ndenda nawe unyitanire nani nigetha tuhote guteithiriria andu aya. Boy Child kana mundume uria wi haha ri, rita ria mwico guthie thibitari guthie gwikwo kindu gitagwo check up ri, wathire gwikwo check up ya mwiri waku ri? Tondu no kinyandikagira message guteithiririe ukire ungihota kuhuthira nigetha mwiri waku ukire kana nigetha muti waku ambirie kuruta wira wega ri. No mwaka onawe okorwo ni uroya ikinya, ni urathie kurorwo nigetha tumenye thina wiha. Tondu na andu aingi mahuria thimu ndimoragia atiri ni ukora na sukari ndi ndathi guthimwo, ni ukora na prostate ndi ndathi guthimwo, ni ukora na pressure ndi ndathi guthimwo. Riu ri ni ngiguteithiriria atia? Undu ringi ndenda gukwira ni atiriri, woye ikinya uthi thibitari uthie ugathimwo wone kana hena kaundu karia karaguthumbura. Maita maingi tukorwo na kuoya muingi muno tukona ta twero twina murimu ri, ukona tari death sentence. It's not a death sentence. The earlier the better. Murimu ungimenyeka tene ri ni hotaga gwika ate, ni uhotaga gutwitika. Tweheire mihango mingi atona ni kaba uthie ukanywa na arata aku, no ndungia time yaku ya guthie gwika ti ya guthie gucekwo umenye mwiri waku uri ohana. Ni wona mwiri ucio waku ungiako function, ni wona mwiri waku wothe ungirwara, ona kumagara kurumagara ndungiumagara. Mundume ni ndenda witikire kwiyenda, tondu mwiri waku ungiremererwo ona kumagara, ona arataci urathie kuona mandungihota guthie kumona. Koguo kindu kia mbere ngwenda gukwira atiri mundume wiyende, amba wiyende we, amba uhangire mwiri waku. Ihiko nyingi ni irathira, na ihiko nyingi cithira ni tondu wa ki? Ni tondu ni kwagire ki? Ni tondu ni kwagire ndamurano thiini wa mucii. Riu ri ungikorwo we ndurathi kurorwo ri, maundu maya ri megucungiria maundu mangi maingi. Mutumia gwiciragia ringi ni urathi kuhanya na nja, na ti kuhanya urathi kuhanya na nja, ringi wina gathina karaguthumbura, no we ndungioya ikinya ria guthie urorwo nigetha umenye ni thina uriku ucio uraguthumbura. Koguo mutumia egutura gwiciragiria ni uthia kuriana na nja, na we gutie kundu uthiaga no mwiri waku ni waremire na ndungigena riciri ria kuga atiri tondu ni ndaremererwo ri, tareke ngone ndagitari menye thina ni uriku.
Erectile dysfunction nirehagwo ni kindu gita sukari, nirehagwo ni kindu gitagwo pressure, na nirehagwo ni kindu gitagwo prostate cancer. Ni gukora nginya na free camps, ni uri wathi free camp ukarorwo wono kana wina thina ta prostate cancer ni irarehe muno uhoro wa erectile dysfunction, na andu india maigua uhoro wa cancer meciragia cancer is a death sentence. Gwenda guteithiria muthenya umuthi kwire atiriwe mudrume thi ugathimwo mihango yo winayo, abortithie mihango, thi abe uhangire health yaku, because in everything your health must come first. Aba wikirire health yaku, aba wikirire mwiri waku, ugima waku wa mwiri aba uwikirire. Aria muranyandikira message mukanjira mutiukagia tamba woye ikinyai uthio kone ndagitari umenye kana ni hari gathina ga guthumbura gai, umenye kana ni hari kaundu gakoragwo thiri wa mwiri waku karia kangihota gwika atia guguteithiriria gutharwo ugwatini uria ungicungiririo na hau kabere. Uguo niguo ngwenda gukwira ikinya ria mbere ni riu. So haturariria signs ya prostate cancer. Signs ya prostate cancer, signs ya bereri mudrume ni aremagwo ni gukia, ukageria gukia ukona ni waremerero ni wikate, ukona ni waremerero ni gukia. Gwenda gutara mudrume wothe wi handi uga ari othe maremagwo ni gukia ni prostate cancer, no nyende guguteithiriria we wina thina wa kuremwo ni gukia ri tamba uthio thibitari, uthio ugathima maundu maya mothe wonekane kana wina gathina karaguthumbura, tondu no ukorwo na tiundu serious ni kaundu kanini kangihota guthondekwo ni ndagitari. Sign ya mbere ya prostate cancer ni kindu gigwitwo erectile dysfunction, na maita maingi ndekira maundu ta maya kana ndekira video teno andu ni mararega gucirorera, murenda video cia gwikana, no reke ngwire ona ukendaga video cia gwikana ndimuragira video cia gwikana, ni ngurehe maundu maingi muno hata muhoro wa gwikana, tondu mutu ucio waku ungikiremo ni gukira ri ungikana naki ni waremwo ni gukia uguthi gwikana naki. Koguo no makagerie wikate gerie kumuteithiriria nigetha mumenye maundu maya mekuo. Prostate cancer ekuo, mirimu eno ekuo, na the earlier the better ingimenyeka ri niguo ihotaga gwikwo atia, niguo ihotaga kuhitanwo nayo. Koguo undu wa mbere, sign ya mbere erectile dysfunction, mudrume ni aremagwo ni gukia ena murimu wa prostate cancer. Number 2, mudrume ena prostate cancer ni aremagwo ni kuhold mathugumo make. Koguo hindi ria wakura ni mathugumo ri, wina prostate cancer ri kana hindi ria iragucema ri ni uremagwo ni gwika atia, ni uremagwo ni kumahold. Koguo ona no uthie guthuguma ona kamwiria ukinyite fatari kana kiorori, mathugumo magakorwo ni mekirite, magaguthuma magakorwo ni meitire, na handu ukinya handu ta ha giconoko ta gikiri ndwambethi ukarorwo thina niki kiratuma mathugumo maku maume, tondu ndingiona mangiona kaundu ta gaka ri no ignorance, you just ignore, na tundu tutu tunini muiginoaga ri nituo tucokaga gu create thina munene. Na nikio ndauga ni arume ngumaruta ngumufundithie nginya ndigirire ni mwateithika uria mungienda guteithika, na handire ni undu ndire ho ni tondu wa rwendeki yake, ona atumia no ndimateithagia, no boy child ni tondu wa ignorance. Mutumia akigwa ni ena thina wa nyondo atengeraga thibitari kwamba guthi kurorwo, no we mudrume you ignore your own body. Koguo sign ya keri ni iriku, mudrume ni aremagwo ni kuhold mathugumo make, ukona mudrume aratengera guthi gwiteithia no ona atakinyite mathugumo magakorwo ni mautikire kana ni maumire. That is sign number 2. Sign number 3 ni kuhinga mathugumo maku, ugathie guthuguma, wathie guthuguma ri waruta muti ukigeria guthuguma ri mathugumo makahana matirenda kuma, wi mukure muno ni mathugumo, no mathugumo ni meka atia, mathugumo ni marega kuma, ugeciria ni undu wa kawaida. Gwenda guteithia gwire ucio ti undu wa kawaida. Ungikorwo wina sign ino ati athi guthuguma ukiruta muti wende guthuguma mathugumo mararega kuma, ni wagirwo ni guthi kuona ndagitari nigetha akwire atiriri thina ni uriku. Ndauga twa mwaka akorwo ni prostate cancer, no ukorwo wina gathina kangi, no ni wega uthi ukarorwo nigetha umenye thina uyu uri niki kiraurehe, niki kiraucungiriria, kana ungihota guteithika na njira iriku. Koguo hau gwicira ni wanyita. Point number 1 erectile dysfunction, point number 2 mathugumo kuma ofio. Point number 3 mathugumo
kwihinga hindi urathi guthuguma makarega kuma. Point number 4, ni hindi urathi bata munini kana hindi urathi gwiteithia ri ukaiguaga muti waku ni urahia wathi guthuguma no ni ureka atia ni urahia. Iyo ni saini ingi we mundu utagirirwo ni kumwimigino ona hanini. Ukigumina ga sainta kau tatengera ni hinya muno kwa ndagitari uthi umwira uri uraigua nigetha amenye uria angihota guguteithiriria. Njiguaga andu baugaga atiri kamuti karugagwo kari kanini, koguo ri ungiakuruga muti ucio wi munini ri ona ungigakura ri ugukura wi mugonyoku, koguo nawe ndurunge mwiri waku nigetha ona ungigakura ri ukorwo wiki at least ukorwo wina future njega. Tondu taru cancer ri andu aria maramigino muno nginya mbeũ ino njithi ri nginya emergency ni ngumaririe haha ri wona wa migino ri iguthi ikurite the moment uga kumenya niki kirakuria it will be too late. Ndungihota gwika ati ndungihota gutharwo. Koguo ni ngwenda gukwariria wewe mundurume no menye nginya no githia gwika operation tondu nimekaga operation ri ndungika operation ukinyetie miaka mina. Koguo the moment wa sense ka undu takaya ri tengera thibitari uthi ukarwo nigetha umenywo thina waku niki. Koguo ri sign number 4 ri ni kuigua ukihia when you are urinating ukaigua ni ureka ati ukaigua ni torashinwo mathugumo ni maragucina hindi ria urathi gwiteithia bata munini. Point number 5 ni hindi amwe kana na mutumia waku ri ugiita semen ri ukona ina thakame. Ni wega ona hindi ria uraita ukageria kumenya semen yaku ni ya muthemba uriku. Andu aria mehuraga ona katamba karia arehura nako ri ni ukoya urore kana he kindu wekate he kindu wona. Ungiona hindi ria waita semen ciaku ni ciuma na thakame uri ugwati-ini wa kurwara murimu wa prostate cancer, tengera thibitari uthi ukarorwo niki kiratuma semen ciaku ciume na thakame. Mati maundu ma kuigino ni maundu wagiro ni guthie uthi ukarorwo nigetha umenywo thina uyu ri thakame no ri irauma naku niki kiracungiria thakame no kuma. Koguo ungiona thakame thiini wa semen ciaku tafadhali tengera thibitari uthi ukarorwo nigetha umenye thina ni uriku. Point number 6, hindi ria urathi guthuma, ino ni point number 6, hindi ria urathi guthuma ri ukona mathugumo maku mena thakame. Hii ni andu igana manakora mathugumo thakame-ini mageciria tu no undu wa kawaida kana ukaignore. Ni uraheo red flags but you just ignore tondu ndona tari undu munene. Wona mathugumo maku mena thakame ni ihinda ria gutengera ihenya kuri ndagitari athi agakurore nigetha amenye atiri thakame no ri irauma ku niki kiracungiria thakame no yume. Na maita maingi signs ici ciukaga when it is yani wona wasigino uthiaga ukahinyiririka oro rimwe ukona ni wikire atia kana cigoka when it is too late. Ni wega ona utari na signs ici ri ugatengera kuri ndagitari basis ni we thukumaga. Koguo ndukaigua ru uguthi kuruta mbeca uthimo maundu maya mothe, ruta mbeca uthi ugathimo tondu na mwiro ndo wa mbere health, your health first ni yukaga mbere. Hindi wona mathugumo maku mena thakame, that is an alarm. Tengera kuri ndagitari uthi ukarorwo nigetha umenyo thakame no irauma mwena uriku. That is I think is point number 5 kana number 6. Point number 7 ni hari kindu gitagwo pain mahindi-ini, your bones. Ukaigua mahindi maku mothe mena ruo, nduramenya ruo ruru rauma ku. Andu aingi meciragia ni minoga, ni ndutite wira muno ndigua ndi mundu munogu muno mahindi makwa mena ruo. We tatengera uthi ukarorwo ti maundu mothe maiginoagwo ati weciria wina gathina kanini uguo kagutura ni mahindi ugeciria tu no mwira urutite mwingi. Ti kwa back maita maingi ona ti kwa back. Tengera thibitari uthi ukarorwo nigetha umenywo atiri minoga eno ri kana fatigue eno irauma naku. Ukaigua mahindi maku mothe ni maratura, tengera uthi ukarorwo nigetha umenyo kana ni hari undu ni hari ugwati ugucungiriria kana ugukuriire maitho. That is point number 7. Point number 8. Point number 8 ni ria ngurikirie na ugucira ni number 8. Point number 8 ni ariri frequent urinating. Maita maingi ni utengerie guthuguma ni ucio ni tumathugumo ni utengerie tha ciothe yani ona ndikara ndikaigiro tathiete guthuguma utuko ndungikoma ni gutinda ugithie guthuguma. Okay, undu to ni urehagwo ni murimu wa cukari na ndiwe kana waigua undu to ni utengagira guthie kuroro ni wega guthie kuroro. Iyo point number 8 ri
prostate cancer iyo ni sign ya prostate cancer ati ndi ciothe uraigwa tu kwenda guthi you just want to ease yourself ugeciria nywire mai maingi ni cai uria nywire muingi ni gacohi nywire kaingi ni thubu nywire muingi reke ngwire hindi waigwa wina anjio ya kwenda guthi guthuma maita maingi ri tafadhali thi wone ndagitari tokorwo haha ri hena gathina wina kona ndweka nduramenya we ureciria ni mai mari onywire maingi ni kio uratinda kioro ureciria ni njohi ri onywire nyingi ni iratuma wikete niyo iratuma utinde kioro. But please hede wona wina frequent urination ni urathi guthuguma maita maingi muno riu ni hinda riega ria guthi kuona ndagitari nigetha umenywa atiri niki giki kiracungiria thaa ciothe no ndirathi guthuma nigu andu angi makiuga atiri ni umuthi ndikomete utuku ndatinda ngithii bata munini hihi ri tondu ni urauga ni watinda ugithi bata munini utuku mugima ri uri woya ikinya ria guthi kororwo umenywo thina waku ni uriku kana niki kiratuma utinde ugithi guthuma. Arume ni ndenda twiyende na ni ndenda twiyende na njira ino please oye ikinya ria guthi kurorwo oye ikinya ria guthi kuri ndagitari athiaga kurore nigetha one kana ni hari kaundu ona kamwe karaguthumbura kwahoteka ona maundu ma mothe maku wagukia ri ti undu wa kawaida ni hari na andu urakugia no watura unyuaga ucuru wa marengeri ona watura uri unyuaga muringari ndungiteithika ni tondu wa ki hena undu uragia mwiri waku no we ndramenya you just ignore it ugeciria ringi muringa wona wanywa ni kwambiria wikate cuma ni gukira kana ni kurugama ndingirugama thi ugacari uteithio kuri ndagitari ni tata wa ngogo ni ndire ndagitari ndiha nigetha ndimuteithiririe nigetha nawe wiki wa ikinya ria guthi gwikate ria guthi kuona ndagitari uria uhusikanite na maundu mariku maundu maya ma mirimu teno kogo ni wega boy child hede wigwa wina gasainta gaka tiga kuria marigu tengera uthi ukarorwo nigetha wonekane kana hena gathina karaguthumbura na nigetha wonwo uria ungihota guteithiririo. Ndamwira ni haha ndiriaragia uhoro wa gwikana tondu ingikari uhoro wa gwikana haha maita maingi ri uria mune gwikana ri na nigathina wina ko kamurimu ri ungigicoka uteithike na njira iriku kogo nigetha ni wega kumwira ona mirimu ni wega uthi ugaceko wamba wiyende we love yourself nigetha andu aria makwende amba wiyende amba wige muturire waku mbere amba wige health yaku mbere wambe uthi ukarorwo nigetha wonwo ni thina uriku uraguthumbura. Gwicire hari mundu ndateithiririe muthenya wa muthi nigwe icisi ringi ona mutumia teithiria muthuri waku athiageketi athie check up athia karorwo tondu hinde mundu akorwo ari ugwatini ri onawe no gukorwo uri ugwatini na nigetha utigae kuga muthuri waku ndagukinyagia ri wenda kana ndagwikaga ri ni wega muthi mukarorwo nigetha mumenye atiriri thina wothe umagira ku tariu ni igwa mundu aikwira atiri ni hinde ndari mwana kiri ndekanaga nginya tutatu tuna no tha ici ri ndekana kamwe geka atia ndekana kamwe ngaremwo kana ona ngahorera iguru ni wega uthi ukarorwo mwiri waku uthi ukarorwo health yaku umenye atiriri tondu ni drama gwagukia ri kana ona ndoki ngahorera gatagati ri niki kiracungiria maundu ta maya koguo ri reke twambe tuige health citu first twambe tuthi tuceko turoro niki kiratugia na wana tweka uguo ri maundu mothe ni mekwagirira ona tukirungaga miciri no muhaka tumirunge nginya na health itu because our health comes first. Muthenya wa muthi gukinyia hau na ngithi mutikarigo ni gushare kulike na gusubscribe thini wa channel ya Eunice Nyambura N na wirorera video ciakwa nginya cikarikagirira nigetha uhote kunguria nginyie hau muge na muthenya mwega wa kirathimo na uria kumagara githi kumathari Ngai arotuka kumuonekanira. Shalom shalom shalom.